Ghana nange mote sota tsu Europe nane mote sogen Germany ki jela cheshu nipa yinbe Spain ki mote chomra sungyu mi yu shukji shi zingi yoba ten Europe nyamji ne Ghana ki checho de la ganggo ki chedo Europe nange mote sota kala roram shukchi ro tangi yubri. Tia Spain ki chongki Barcelona na do yobe Nissan motor sota nyingba shi sarsu chigyo Spain shu ne roram nange yoba tang leja tela tingyu ki lo ki mote lakze zibu yinbe kele kanshi ne nyamji shu ki yoba tang leja tini Ghana la kapte ki chedo yinbri. We need the autonomy, no? The autonomy Loki to mote produce lakze because kanti we genzi ki cannot depend on nganzo the gugyu faculty ne of nyewe the sa world. yobe We sota really shi need le to gegab depend shen shi ki from na do suppliers gugyu that are meba close tang to us. nganzo gugyu ka zamling ki pacho shi la ten gugyu chamcho gugyu re je sung yobri. Geji nube tungkung ki le dul henga ki domdo na do Europe ki mote chomre to la taja mota mangche wani Ghana na do soba shita yinda Europe ki guji tsu ganggo chidab saba kaji laklin nangi yoba tang bena Europe ki sato do mote so gen chola jaje chungdo tang shungi rorang parcha tang maza zungjo chigen mangdo dongyu so ki taju nangi yubri. Europe lenzo ki jigab sinzi shenpa Margarita Westrach ki Europe tunzo kongi gegab chola soja ka chir nebu chesibe nyingale yudab so shungi rorang shukchiro donggu gyu yinba song yubri. Within the areas where there is a risk of relocation. Europe ke moje soja kala lo ke moje lokze la khobe tenze matambe kange shi teki yune ya mahombe lo ju na do netan de la yo chenpu shi dugi reji chomje teki nyamshi ba Henry Sanderson ki jeju nangi yopshi